Kehendak ilahi ba'asa boh uro nangro Acehnya nepetron bala sebab di masid urang lam nangro tali sohiro larang agama, larang agama. Bauro minggu tanggai 26 bajumpa 8 musibah teka diteka gempa megogok alam dengan gelombang di iraya iraya cukup tan kencang hartangan barang habis binasa bukan ngan gampang Bandung diterjang serta bangunan habis merata habis merata. Kehendak ilahi basa boh uro nangro Acehnya nepetron bala sebab di masid urang lam nangro tali sohiro larang agama, larang agama. Urang digulung dalam gelombang lepas tan sayang hana medaya yang dua laut di bapot rijang adik ngon abang habedum sigra yang dua laut di bapot rijang adik ngon abang habedum sigra tade ngokram krup di bangunan inangan agam dalam iraya gelake bantu di bawatenyan dalam gelombang ngemom gelake bantu ni bawatenyan dalam gelombang ngemom kehendak ilahi basa boh uro nangro Acehnya gepetron bala sebab lemasid urang lam nangro tali sohiro larang agama, larang agama. Yang
kenang bapot dengan gelombang ladom watenyan ajai ditega najid selamat bai rayanyan tapi bak badan kaluka-luka ladom nayam pluk cukup bertan kencang gemita jalan baik kenang bala tapi yang lemah dan kekuatan kenang gelombang hana medaya tapi yang lemah dan kekuatan kenang gelombang hana medaya kehendak ilahi bahasa bohoro nangro acehnya gepetron bala sebab lemaksit urang lam nangro tanle sahiro larang agama